Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze udahwema gukurikira ibiganiro byacu kuri Rwanda News Update, isoko y'amakuru nyayo. Uyu munsi kandi turibanda ku makuru ari kuvugwa muri Kongo, ibimaze iminsi bivugwa by'umwihariko intambara y'urudaca ikomeje kubera muri kariya gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Hari biri kuvugwa cyane, hari biri gutangazwa na General Makenga aho yakunze kugaruka cyane ku kuba bagomba gushyirwa bafashe umujyi wa Goma ndetse by'abangombwa bakinjira no muri Kinshasa. Ese iby'iyi ntambara byatewe n'iki? Ese iyi nkomoko y'intambara ni yihe? Aya makuru yose rero, ibi byose byateye intambara nibyo tugiye kubagezaho, aho tugiye kubavirimuzi inkomoko nyakuri nyine nkuko nari mbivuze y'ibibazo by'abanyekongo bavuga ikinyarwanda barimo guhura nabyo muri iyi minsi. Abaturage bo muri iki gihugu bavuga ikinyarwanda bamaze iminsi bahohoterwa, bakorerwa yica rubozo, bavanwa mu byabo ndetse abandi bakicwa. Ni ibintu benshi mu basesenguzi bagaragaje ko bishobora kubyara genocide mu gihe hatagize igikorwa vuba na bwangu. Ibi byose byakunze gukorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda, biri mu byateye bagenzi babo kwishyira hamwe bagashinga umutwe wa M23 mu rwego rwo guharanira uburenganzira bwabo. None imvano ya byose yaba ari yihe? Iyi kari turi kubona imbere yawe niyo igiye kutwereka cyangwa kuduha igisobanuro cy'imvano y'ibibazo byose biri muri Kongo uyu munsi. Mu makuru acicikana hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni ihohoterwa ry'abanyekongo bavuga ikinyarwanda nk'uko twabigarutseho haruguru, aho bakomeje gushushubikanwa ngo basubire iwabo mu Rwanda. Biragoye gusobanukirwa neza iby'iki kibazo udahereye ku ishyirwaho ry'imipaka ubwo abanyaburayi bigabizaga Afurika mu myaka hafi 130 ishize. Amateka y'impitabihe ku Rwanda adutekerereza ko Ruganzu Ndori ari washyizeho bwa mbere imipaka igabanya u Rwanda n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba ahasaga mu 1510. Mu gitero Ruganzu Ndori yagabye ku Bunyabungo nicyo cyashyizeho imipaka ya mbere y'u Rwanda, aho yakataje akaza kugera ku ruzi rugabanya Kivu y'Epfo na Warikare ku mugezi uzwi nka Ruwa Rwanda na Magingaya. Nta numwe wigeze arenga uwo mupaka washyizweho na Ndori ngo ajye hakurya y'urwo ruzi. Kigeli Rwabugiri yatanze u Rwanda rufite ubuso bungana na kilometero kare 168,606. Mu nama y'Iberlin ubwo Afurika yacibwagamo imipaka, Abadage, Abongereza n'Ababiligi nibo baherereye muri Afurika y'Iburasirazuba. Abadage bahita barema icyo bise Afurika Ndage y'Iburasirazuba, yari igizwe n'u Rwanda, u Burundi ndetse na Tanganyika. Ababiligi bo bafashe ibihugu byo mu burengerazuba bw'u Rwanda, naho mu majyaruguru y'u Rwanda hari Abongereza bakoronije Uganda na Kenya. Nubwo ibihugu by'ibinyaburayi byigabanyije byo muri Afurika bikanashyiraho imipaka uko bibyumva kuko nta yari ihari, ibihugu byakoronije ibice bya Afurika y'Iburasirazuba nibyo byasigaranye ihurizo ryo kugena imiterere y'imipaka yabyo. Ku wa 14 Gicurasi 1910 nibwo hateranye inama mu Bubiligi igamije gukemura ikibazo cyari kimaze igihe cy'Ababiligi bashakaga kongera ubutaka bwaho bahawe. Iyo nama yarimo Ababiligi bakoronije Kongo, Abadage bakoronizaga u Rwanda, Urundi na Tanganyika ndetse na Uganda na Kenya byakoronizwaga n'Abongereza. Nyuma y'iyo nama nibwo guhera mu 1910 kugeza 1912 bashyizeho imipaka igabanya u Rwanda n'ibindi bihugu by'ibituranyi. Icyo gihe nibwo bitwaje icyo bise imbibi karemano zirimo ibirunga, Akanyaru, Akagera n'ikiyaga cya Kivu, nuko bakatakata ubutaka bw'u Rwanda rusigara ari ruto cyane. Igice kimwe cy'ubutaka bwarwo bacyometse kuri Kongo hagiye ubuso bwa kilometero kare 124,553, harimo Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru. Ikindi gice kingana na kilometero kare 17,715 cyometswe kuri Uganda. Ibice byose u Rwanda rwatwawe byari bigize 5/6 by'uko rwanganaga mbere. Kuva icyo gihe u Rwanda rwasigaranye ubutaka buto buri ku buso bwa kilometero kare 26,338. Abadage bari bagabanyirije ubutaka bwa koloni zabo, ntibigeze babigiraho ikibazo cyane kuko icyo bashakaga ni ibihugu bazabasha guteza imbere mu gihe cyose bazabikoloniza. Iyo niyo nkomoko y'abanyarwanda batuye mu bihugu by'ibituranyi bakatiweho imipaka n'abakoloni. Aba banyarwanda bakaba bakomeje kugaraguzwa gati nkaho ubutaka babirukana hatari gakondo yahanzwe n'abakurambere babo. Iyi karita rero muri kubona iri imbere yanyu ni igaragaza neza uko byari bimeze mbere y'ubukoloni mu gihe hari hatarakatakatwa ubutaka nk'uko twagiye tubigarukaho muri iyi nkuru. Indi nama yagombaga guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasubitswe. Kuri uyu wa 12 Nyakanga 2022 byari biteganyijwe ko abayobozi bo mu Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagize komisiyo ihoraho ihuriweho bateranira muri Angola. Iyi komisiyo yashyizweho hashingiwe ku mwanzuro w'inama yahurije muri Angola Perezida Paul Kagame, Felix Tshisekedi na Joao Lourenço uyoboye umuryango w'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga bigari. Hari tariki ya 6 Nyakanga 2022. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe mu bagize iyi komisiyo Christophe Lutundura yari yasobanuriye itangazamakuru rikorera mu gihugu cyabo ko inama iraba yiga ku myanzuro yafashwe n'aba bakuru b'ibihugu.
Muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimaze iminsi bishinjanya ubushotoranyi aho byemeranyije guhosha amakimbirane ashingira hanini ku mutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse na FDLR. Gusa iyi nama yasubitswe ku munsi yagombaga kuberaho yimurirwa nyuma ya tariki 20 Nyakanga 2022. Impamvu ngo nuko muri Angola bari mu kiriyo cy'urupfu rw'ahoze ari umukuru w'igihugu José Eduardo dos Santos. Dos Santos yapfiriye muri Espagne tariki ya 8 Nyakanga 2022 aho yari yoherejwe kuvurizwa. Niwe wayoboye Angola igihe kirekire kuko yamaze imyaka 38 ku butegetsi aho yasimbuye na Lorenzo mu mwaka wa 2017. Tukiri muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi umudepite yasabye leta kubwira abaturage ukuri ku biganiro yagiranye na M23 i Kigali. Intumwa ya Rwanda mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye leta y'iki gihugu gukura urujijo mu baturage ikabasobanurira ibyerekeye ibiganiro by'imishyikirano yagiranye na M23 mu Rwanda muri 2019. Depite Rubaya Claudel André atangaje ibi mu gihe igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje guhangana n'umutwe wa M23 mu mirwano ikarishye. Umutwe wa M23 wanigaruriye ibice bimwe muri iki gihugu uvuga ko leta ya Kongo yanze kubahiriza ibikubiye mu masezerano bagiranye. Depite Rubaya André mu butumwa yanyujije kuri Twitter ye yavuze ko leta ya Kongo yagiranye ibiganiro na M23 muri 2019 bikabera i Kigali mu Rwanda. Avuga ko leta ikomeje kurucikarumira bigatuma ishyira mu rujijo rubanda bityo ko igihe kigeze ngo isobanurire abaturage. Ahangaha yagize ati abaturage bakeneye ukuri ku biganiro byo mu mwaka wa 2019 yagiranye na M23 i Kigali. Uyu mudepite avuga ko ibi biri mu bizatuma igihugu cyabo kibasha gukorera mu mucyo bityo n'abaturage bakarushaho kugirira icyizere leta ndetse bakabasha no guhangana n'umutwe wa M23. Perezida Paul Kagame mu kiganiro yagiranye na RBA yavuze ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwakunze kuza mu Rwanda kuganira na bamwe mu bahoze ari abarwanyi ba M23 bahahungiye. Yavuze ko ubutegetsi bwa Kongo bwagiye bwizeza ibitangaza aba barwanyi ariko ko mu byo yagiye babwira nta na kimwe bwigeze bushyira mu bikorwa. Muri iki kiganiro kandi Perezida Kagame yanavuze ko ubwo M23 yongeraga kubura imirwano u Rwanda rukurikije amakuru rwari rufite rwari rwaburiye Kongo rimenyesha ko hari ibyariho bitutumba rukanayisaba kugira icyo ikora ariko ikavunira ibiti mu matwi.